webafowethukazi iyozala Nkomoni. Khuzana Mfokampongose-ke sevele-ke wayishaya impempe-ke yashayeka laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke ekhomba ukuthi-ke ngomhla ka-30 uzobe-ke ese-workshop-ke laphana-ke nebalandeli bakhe-ke okungama-Blue Nation-ke njengoba-ke sazi-ke ukuthi ukhiphe i-album yakhe-ke laphana-ke ongazi-ke noma kuzoba i-CD launch noma-ke uzobe ezokuyethula-ke phambi kwabantu bukhoma eyidlala futhi-ke bukhoma phambi kwabantu. Khuzana Mfokampongose, sikhumbule negcwama elisha umthandeni Mfokamanqele-ke laphana-ke uyadedela-ke ngazo-ke i-30-ke zikaNovemba. Inyanga eyodwa bafowethu-ke njengoba-ke sithi sekusele nje iy'nsuku ezo-11 ukuthi yonke lento yenzeka. Abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana-ke sebephawule-ke laphana-ke ngokuhlukahlukana. Abanye bathi-ke laphana-ke kumakwa igcokama-ke ngalo mcimbi-ke owenziwa uKhuzana-ke laphana-ke endaweni yase-workshop. Abanye-ke bathi cha, uKhuzana-ke wenza into ajwayele ukuyenza. Bafowethu asazi ukuthi iyozala Nkomoni, njengoba sithi asazi ukuthi iyozala Nkomoni ngempela-ke ziyobe y'khala ngempela ngoba siyakhumbula ukuthi umthandeni Mfokamanqele-ke laphana-ke njengoba-ke ethe umhla ka-30-ke November-ke uzoyihlalisa-ke yena kanjani i-album ebantwini-ke laphana-ke. Siyazi ukuthi izwe limlindele kakhulu-ke njengoba-ke laphana-ke wagcina ngokukhipha iy'ngoma ey'mbili kuphela-ke kushoda yona-ke i-album. NoKhuzana-ke kuyikhiphile yakhe i-album-ke laphana-ke njengoba sibona-ke ukuthi-ke emhlabeni-ke iyadlalwa kakhulu left and right-ke yenza kahle kakhulu na-online-ke laphana-ke okuyinto enkulu futhi-ke ehlonishwa kakhulu-ke endimeni kaMaskandi-ke le eyenzakalayo-ke laphana-ke. Nakho-ke sekuthiwa-ke nange-8 zika-August uthi uKhuzana nami e-workshop ngithi balandeli bama-Blue Nation asihlangana khona nomthandeni naye igcokama elisha uthi no iyaphuma i-album yami. Balandeli bomculo kaMaskandi bathandi begcokama i-album yini esendleleni. Asazwe bafowethu makonje. Ngifuna ukuzwa uvo lwakho. Ngabe uyavumelana yini na nalokho kushiwo ngabantu kuthiwa lo mcimbi ose-workshop wenzelwa ngoba nakumakwa igcokama noma awuvumelani nakho? Asidibana laphana bafowethu-ke kuma-comment-ke sizwe-ke ukuphawula kwenu-ke ngalolu daba. Mina-ke ukuthi ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo. Mphinde-ke ngikuthembise ukuthi-ke cha makukhona okunye engikutholayo-ke ngiyobuya nakho-ke njengoba-ke kunjalo. Bafowethu usuku oluqalile kungoLwesibili ekuseni imini iniphathe kahle nabasebenza kahle-ke ney'ngane zesikole ifunde kahle. Siphinde nje bafowethu-ke sitholane kuzo lezi ndaba ey'shisa bhe.